Tar dulu. Mati dulu ya. Bos, di foto ini. Beliau semoga Assalamualaikum ya Abi, assalamualaikum ya Umi. Abi sapa kaca. Allah
mugi pamujikeun ka Gusti Allah mugi leungitkeun ka rapatna kasusahanana kasulitanana mudah-mudahan kurang sedayana sing kapasihan saya dari taufik berbuka pada bermanfaat amin amin kurang sedayana sing di pasian caang padang apa ilmu arti dan agama amin Allah mudah-mudahan sedayana sing paparina jalan anu bener anu lempeng nuju ka jalan dari Allah taala amin mudah-mudahan di malam ieu jangan ieu sing dihasilkeun maksud padona kurnia kewelas asina Gusti Allah amin amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna 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 innallaha wa samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim lillahi ma fis samawati